तमुदा लानमी कुन मिसम मरी सीरे लमन खुंबा ओइना म्यांमार लानमीना ग्रोसरी दुकान अमा मई थाख्रे इंडिया का युमलोनबा लेवाक ओइरिबा म्यांमारदा हान लेरंबा डेमोक्रेसी लेंगाक नमथदुना मिलिटरी जुंताना लेंगाक पाइखिबगे यानिंगदबा फोंदोक्तुना मियामगी अकनबा इहौ लाखिबा सिगे सरुक अमा ओइना ngasi Myanmar ge Segang region ge manungsana laiba tamuda miyamna military junta ge lanmi singda ambush tawbada lanmi kunsi khre lanmi na tongan ba mafam da misam mari nongmaina kaptuna hat khre thajaba yaba mafam dagi phangba paw amagi matungin na thogdok ase ngasi numit jungba matung pung 12 makhai rom tarakbada Manipur gi more ga thangnana leiriba tamu ge Asian highway da thokibane mafam adu da hana thorang tawduna leiramba double barrel amade Single barrel paiba miyamna lumduna junta gilanmi singge convoy da nongmai kapsin bada army personnel sing adu laikhidabane nakal ani gi marakta khut thokna ba adu da misam amasu haidorokpa maruna panbadage mafam adumakta da sikhe hiram asigi matang da marik sumba akupa pau launa ba hona bada hauji Myanmar da internet shutdown tawduna laikhiba maramna thogdok asigi matang da hena akupa marol launa ba hona bada khudong sada ba mayok nakhe nakal amarom da Myanmar gi news agency ama oidiba Myanmar now dage phangba report ki matungin na ngasigi ambush adu da army ahum amade civilian ama sekhi haire paw asigi matungin na tamugi miyamna satan bada sizinaba nongmai sing paiduna junta gi army singi mathakta landaki bada lanmi gi miyoi ahum mafam adumakta da laikhidabani haire thogdok asigi paw hek phangbaga Kaleda station tawduna leiramba junta lanmi gi ahenba convoy kaya marum tamuda sangsilakhe nungthel pung amaga minute 13 rom taba matamda miyamga nauna sangsilakhiba lanmi sing asiga amuk hanna khut thoknakhe maduda lanmi singna kaplakpa maruna kokta panbadage misam ama laikhidabane thogdok asi Segang region ki town ani faunaba Asian highway da thokibane thogdok asigi matangda agency asiga tamuda leiba miyoi amaga unaduna wari sanabada mahakna hai khulai matik sana pairaba lanmi sing asige mathakta Miyamna landaba haibasi araiba thabak ama natte phongna lanthengna khusu khulai matik sana laitabana satan bada sizinaba double barrel amade single barrel sizinaduna ambush adu sathakibane ambush adu sathabada lanmi sing adu senkhidana mangjaunana khulasigi akoibada bunker kaya marum saduna thamkhe ahanba lakhiba lanmi ge convoy aduda miyamna mai pakna landaraba matungda kaledage ahenba lanmi kaya marum thomjilakhe lanmi sing adugasu miyamga makhatana khut thoknakhe matam khara nongmai kapnaraba tungda lanmi gi ahenba convoy sing laksinba helakpadage miyam adu safagadaba mafam yengduna senakhi haire panba yabade tha asigi anganba sarukta police officer amana lusingba civilian kharana tamuda leiba police ki outpost ta landaduna police personnel manga hathiba laikhrabane thogdok aduda police ki maikaidagi handuna nongmai kaplakpada miyam adubu lusingkhiba police personnel adu mafam adu da sikhiba laikhrabane atopa pawgi lekhun amana hai ngasigi nongmai kapna bagi thogdok adu da Myanmar lanmi 13 amade misam mari sikhe loinana thoibi patka nangnana leiba police station amasu miyamna mai thakre ngasi numidang pung 9 makhairom tarakpa matamda su tamuda leiba grocery dukan ama junta gi lanmi singna mai thakhi haire nakal amaromda Myanmar gi yelhomi singge lalolup ahumge apunba khutpuna Northern Sal da leiba police station amada landakre agency dagi phangba paw asigi matungina Arakan Army AA Ethnic Kokang Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA amade Tang National Liberation Army TNLA ge apunba khutpuna Mandale Lasio highway da leiba Nongmon police station da landakhibane police station asida landaba ase haukiba March 13 da lalholup ahum asina Myanmar army ga hana leinaramba ceasefire adu toklagani haina phongdokhraba matungda ihan hanboina satharakhiba attack amane Nongmon police station aduda landakhiba aduda police station aduge head yauna police officer nipan sikhi haina mafam adugi miyoi amana agency asida phongdorokhe adum oinamak local media outlet CUF mege report matungina thogdok aduda police officer taraga mari sikhe officer sing aduge imung manungge miyoi taret asok apan nangbada natana police officer ani amasu hojik phawba thiba khangdana leire attack asi sathakhiba pung amarom leiraba matungda military junta gi helicopter yauna ahenba convoy kaya marum
मफम अदुदा थोमजिलकपदगे लालौबसिंग अदु मफम अदु थादोक्तुना चेनखि थौदोक अदुदा लालौबसिंग अदुना पुलिस स्टेशन अदु मई थादोकलमखे हिरम असिगी मतंगदा एजेंसी असिना TNLA गी इन्फॉर्मेशन ऑफिसर कर्नल माइक आई को गवारी सानबदा हौजिक फावगी ओइनदे थबक अदु पांगथोकपा चटखिबा लानमिसिंगदगे रिपोर्ट अमता लाकपा लैत्रि हाइरे थौदोक असि थोखरबा तुंगदा नोंगमोन पुलिस स्टेशन गी अकोइबदा म्यांमार गी आर्मी गे बेस कैम्प अनि थमजनख्रे कैम्प सिंग असिदा आर्मी सिंग लाकपदगे ngasi अथेंगबा फाउबा पुलिस स्टेशन लोमदा नोंमै कापसिनबगे मखोल ताखि हाइरे पनबा याबदे म्यांमार लानमिसिंगा सीज फायर थमनरिबा फेडरल पॉलिटिकल नेगोशिएशन एंड कंसल्टेटिव कमिटी गे मेंबर ओइरिबा कासिन इंडिपेंडेंस आर्मी नसु जुंता गी लानमिसिंगना लैबाक असिगी मिचम मियामदा का हेना ओटपा नैबा चथरिबा असे खुदकता लेपनबा अकनबा वार्निंग तौरखिबा लैख्रबने म्यांमार दा एंटी कू प्रोटेस्टर मरिफुगनि थोय हाटख्रे मियोय तरागा मापन्ना सीबगी दंदी पीख्रे म्यांमार दा मिलिटरी जुंताना अहेनबा फोर्स कया सिजिनदुना इरांग नमथनबा होनरबसु एंटी कू प्रोटेस्टर सिंगना मफम कयादा अकनबा खुंजंग कया चथरे नहान इराई नुमित्ता म्यांमार गी सिक्योरिटी ना यांगोन मनाके बागो टाउन दा एंटी कू प्रोटेस्टर मरिफुगनि थोय राइफल ग्रेनेड ना कापतुना हाटख्रे एंटी कू प्रोटेस्टर सिंगना चंगसिन की बखोंजंगदा म्यांमार गी कैप्टन अमगा लोइनबा मियोय अमा हाटखिबगा मरी लेनना मधुदा सेनबा मियोय 18 मिलिटरी जुंताना सीबगी दंदी पीख्रे असिस्टेंट एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स मॉनिटरिंग ग्रुप अमदे डोमेस्टिक न्यूज आउटलेट के मतुंग इनदे ngarang म्यांमार गे यांगोनदगे अवांग नोंगपोकलोमदा किलोमीटर 90 रोम चटलगा लैबा बागो टाउन दा एंटी कू प्रोटेस्टर सिंगना सथकिबा इहोवदु लाक्सिनबा होनबदा म्यांमार आर्मी ना राइफल ग्रेनेड कापसिनदुना तनखाइनबा होनबदा प्रोटेस्टर मरिफुगनि थोय सिरे कया अमना सोक अपन नंगले असि भक्सांग सिंग अदु जेआर मुनि पाकोदा कंपाउंड पुलप थमले मफम अदुदा आर्मी न कोइसिनदुना कना अमता चंगहंदना लैरे आर्मी न सथबा का हेनबा थवोंग सिंग अदुना मरम ओइरगा टाउन अदुदा लैबा मियोय अयाम्बा लांजेनख्रे मिलिटरी जुंता के स्पोक्सपर्सन मेजर जनरल जाउमे तुल न म्यांमार की कैपिटल नेपिताउदा पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा हाइखिबदा हौजिक फावदा एंटी कू प्रोटेस्टर सिंगना चंगसिलकपा खोंजंगदा पुलिस तरागा तरुक सीख्रे मिलिटरी ना मदु थेंगनबा होनबदा मियोय 295 हाटख्रे सिक्योरिटी की माइकैदगे एंटी कू प्रोटेस्टर सिंग अदु थेंगनबा होनबदा ऑटोमेटिक वेपन सिंग सिजिनबा लैते हौजिक म्यांमार शांति हंजिलकले गवर्नमेंट मिनिस्ट्री अमदे बैंक सिंग अथुबा मतमदा फुल ऑपरेशन तौरगने हौखिबा मार्च 19 यांगोन की ख्वाइदगी चाउबा सिटी अमा ओइरिबा नॉर्थ ओकोलापादा म्यांमार गे कैप्टन अमगा लोइनबा मियोय अमा हाटखिबगा मरी लैनना मार्शियल लोना मधुदा सेनबा मियोय 18 सीबगी दंदी पीननबा कोर्ट मार्शियल चथबगी अयाबा पीख्रे।